Se la fai aureli. Hey, 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 hey. Matango fina wa ila. Be asulu yena yo love for dua. Le moana ila masina. Oh mata ango bedina chaguta. Filanu lanu wa ite yo susana. Be o sei a eta oto wa tumanga. Fia whaatalofa ma whaafelo i atu i da ua ma whaifoi. Ia ona tātou wheloa i leisi whapoponga lei o le tātou porokolame o Lau Palota o Lau Leo. Ia whaina e maua mai o i nei ta fuatai leo o te iai leo ua o mai fo i ai. Se ia sia mai leisi a tātou Vaega leo lo ngā lulue i nei. Lo whaatino ngā luenga o le tore sitala ino i la tō wanga waere sitala. O le tū malo lava o whaasare le angatasi a o ta fuala leo ui ele ngā luenga. Ia pio na e mai moa ma e whaafonga mai e whaatalofa tuai foi. Ia i le mamalo le fio anga o ta fua whaafonga mai se o se i tū o le neila lo langi. Ia ma au nanga o lo mawhai o na whaalawi loa i tātou porokalami le nei. I lunga foi la unanga ia ale TV Iva e pe foi ona iai. Le ngata foi lea ia o pa anga umalava ale i tūlau po le Facebook ale malo. Ia whapea foi. Ia wompa anga ale i tūlau po le Facebook page. Ia ale official commission whainga Palota. Whatasi ei ma le YouTube channel. Ia ale WT Media o unanga ia. Leo lo mawhai ona whaalawi loa ai. Ia le tātou porokalame le nei o whea lavala o unanga ia o lo e maua mai ei le tātou porokalame o te fia o te whaatalofa atu mai nei i ta fuatai. Ia o lumatonu lava o le mauta e whakasa i nei ta fuatai. Leo lo whaatino e ngā luenga. Ia maawatua i se tala la tamai o le ngā luenga ale ofisa talu o na whaanga solo i lona mai aso mua le nei. Ai whitau i ala u tau nuu mai nei. Ia ai ngai mai lo i whafo ia sitina matua le pei o nei ai. Mo mai au na whaila na resitala. Ia le ala e ma te whaatasi o whaiatu sitina. Se malia tina. Sau i se whaisina ta whaamatalanga. O na o leo o vai o fia o mai au na whaatino na resitala. Ia o umaila na pepa whanau. Whaatasi ai ia male IT pensione. Ia o Vaega ia lea e mana o mia. I la tō mātutua. Ia mana o mia resitala. Ia te whaatalo whātu, wheu ule le fo i Vaega o le porokalame whaafitai mo lova noa malo se fuatina. Ia malo fo i le lange mai le wafionga. Ia talo whātu fo i tō ofisa nei. Pe yon tātou wheloa e nei tai au fo, whaafitai lava. Tai, pe lei wheu. Ia, airi watua ni whesiri fo e tusa i male. Tau mawhai e whaatara no o le tina. Lana matua le soi fo le waie. O lo matua le waie ai wa ona sulu iwa o tau sanga. Ia le ali, ia whaafitai o le. O le o mai au na whailau resitala pi ona utana whai whailo le tātou porokalame. Ai se i abai e se fina ngalo o le tina matua. Ina wa e ma ua le ngā ruenga le nei an ofisa wa ngai mai se o tua fioanga. Lalo na tā ua ia te oi o lo sau e te resitala. Haftai lava mo le whaafsili. Una ua o iloaina o le a o mai le ofisa e whaile sala i nei. Ia sa o mawhau peto e whaila o le sala pele ai o matua. Ia ai o te mawhau o te fia o te anu o te list. Whaila o le stala o te Palota, o te fia fo i e a wai atui. Inisi o loo mana o e tutu mai tatou a wale tau mwhainga o tatou atu nuu. Ia me se fo i o ainga, ia ma e kalesia. O le situla ka tāua lava o le waka i maila ngā luenga i sawa i nei. Ia masalo e whawhaingo fie mo i tina. O e whawhaingo fie lava ia te au leo mai tua i ainga i tua. Ia e whaingata leo atu o mātou i mātutua. O nei le aini au wala. E le aini mātou ta avale wau te o atu ai e wheo le. Mena u fia ai fo i lo ni fo i sui. E whaafitai atu tō ofisa. Tu sai foi malito por kalame le wa whai. Ia, sao le nei la.
ia o le o te vai atu o mai le pepa whanau au mai malo ai di pensione ia pe o le tāua lea fo i lea o pepa lo mana o mia le office ia ai whawhitau lea te sau ma au mai rona winga sa e mau ai whaasera lau ma whaalau i loa le tātua polokalami e vina lo le whanau so e mai lo pepa whanau so e mai le IT o le ale tapinanga lea a wheu sau vinga i se o whanau so e mai lau pepa whanau ma lau IT ia ai fai mai lau whanau na o IT e tapa mai e le ofisa fatu ave pea le pepa whanau a tonu ai fai ngofie le pepa whanau ia watu mai le IT ia ua mala mai le ofisa ia seo whawhitaitele lava ia whawhitaitele wheu o mo lea wanoa ia whaamanuia lea tua i fuafuaka uma meiso le soifua whaafua loa ia leo o mahe ala resistala ia talo soifua e aulia tufua le tausanga o te whainga whidiwhidinga po le Palota ia ona ea ngai fo i le whailau Palota o la se tāua le Palota ia te oepe aulia atu fo i le teimiro na wha moe aulia fo ia te au ia atu mai se sui ia tato lango ina lango ina le sui le nao le atu mai ia tonu manui ai nga unu ia mai se le kalesia ia mai tu malo atoa o le nau whaafoka tai lava le to ofisa after to ofisa mo nei fo i vaenga wo Matau tala atu vai ole ea. Pare lei feu whawhitai tele. Awa noa mata ngō fie. Ia mwhai ei o na tātara tira noa. Ia o te iloa o se whaatau ita inga le lei le ua watu le tina matua. Ia feu. Ia e le tūlanga lea. O le sau e whaile resitala. Ia le fua ia whailoa. Le tūlanga fo i lea ina ua ia maua le a whai mai le ngaluenga le nere ofisa i neisio la tua fioanga. Ia sa mawhau. Peito e sau resitala ia lena maua le tasi o rolo finangalo ia le anga e me whaatino lea vaenga ia ona vina lo le whanau so e mero pepe whanau ia lea so e mai man IT a le na sa o lava ia le vina fo ia le tina awa o pepe tonu ia o le mana o mia ia e le tatu ofisa awa pe o te mama tina matua e mana o mia lava le pepe whanau ia mai ma le IT pensione e pei ona sau ma le tina ia feu ia ai le tele lo foi isi pepe failo leo lo failo atu e au mai fatasi lava ia ma le pepe fanau e fatino ia la restala por tu si folau ia fatasi foi ia ma le IT ile foi nga luengo le IT me no pifa ia o le IT ya onga ia mai si lava vaenga o le failo atu in office o pepe te anga mai matu ina mai e fatino ia la restala ia se fa banatu na mai le tina matu nei ia feu mai nei la fio anga o te fuatai le olo faatino ai ia le ngaluenga ai mai mo mai pea le lava e tau mawhai a watu ia le au te lenga mani o tonga o le ngaluenga o lo faatino an official komisio whainga Palota e ala i le faatinonga le resitala i le tu malo faasale le akatasi lua tonu ma le wha le olo amatai ngaluenga i le motele o le ua mau i le wanoa e faatasi ai ma le sunga i tofi pule nuu fo i o le fio anga nei ia ilona fo isao ile ngaluenga ale official of atino le temile nei pe ona mai mo mai ia o le fo i fai lava ma anga ile official ta pale a sao fo i le super tofi ia ona o le fa maonia ti lava o tangata ia nga solo mai resitala o tangata lava o lona fioanga e pe ona ia ai fatalo fatu fanga man te fo mole ava noa ia se i sau no fo i le i lo sao po la pitola au le fa atino tato ngaluenga o fai nei ia whaafutai lava mo le whaafisili ia whaafelo ia tfo le whaafonga le tātou atunu ia le ngata fo i leo le pūlenga uale so ma le whaamoe moe whaafutai lava mo le whaafisili lausung e te le a le soani mo le mawaalu o le sui o le nu po le tofi pule nu fo i au wale whenga ia i ma le ngaluenga whita ale le stala o le pule nu ai o ia na te whaamaunianga i so se mea ia na whautou sila ia o ia le tangata ia i se ilonga e whaatumu o le pule nu pepa patau amawhai le o le whaamaunianga ia mo le sila fia o le pule nu ai ia na te sila fia o le tangata o lona nu o e no nofo mpapa au i tonu o so se ala le whanga pole nu o le winga na o le whaataunu ino o lo wau fo i wala au ina o le mo le whaamaunianga o tangata o lo unu umale angang whaaloa ia e mese lava o lo ia la mela lo tu la foto foi no office le sao ko no wa o ia o tu
tūlanga foi le. Le sao la tu whaabau e tu ina mai, manatu le tūlanga le o le so solo, ele ngaru wengo lo e whaatino ina whango mai. Ia, sao le lau sau noanga le ala tōnu ana. I o whaangatasi whaamau ngale. Whai official whai ngā Palota. Ia matangata o nuolo ia i vai e istangata. O se whata inga pe tō tasi e se le si ngoa, ai pe o le ala nā pe lao nei. Ai pe o le pule no ua o ia nati whaamauni anga. Se lo ngā ala o le ilo el pule nu tangata le whata amwhai fo on tali atu mo le whawhita. Ia, o le ngā luenga le official wa ngā ima iai fo i nei tātou whionga nei. O le asona le nei mo o le tua whioanga le fo e whaisitau mao tai mai o le no whaonga o whai le tātou ngā luenga nei. Ia, o tino o le nei a le tali mai fo i le a whioanga. O no le si fo i lea sao fo i o le tofi. Raftai te lea, o umona longo le mātou nu, mātou whono le asonga fua. Whailoa uma me o mai malsui, o le pepa whanau. Ia, o le tusi folau, me o mwhapena. Ina ia whamau ni ia whawhengo whiere ngā luenga. Ia, whawatusa e fwoi malau whawhisi. Tā ua ia mori fwoi le ngang whawhitai le minsta, ma le official whai ngā Palota. A wala whengo whiere. Ma ana whapena i peo le mesai ei, e o se no foanga stas. Tali tonu e le pa au a lau whawhitai tele lau wale whai ngā marone. O le a mata whaanga i oi e le tai o na o le tai. Mai tasi le meo le whawhita uli le tupu ai tau sanga o le taimi e tāpuni ai lola Palota. A la e whatoa ngā solo atu ia le whainga o le stala peita i ana. Ia o le nganga whawhitai lea. Tu sai fo i malalangulango. Ia o le tali fo i le utau sila. Na amata mai al tae au. Whao ngā tatau lea no wa mai. Pe o le ala fo i le o le whataha ua. Tu sai fo i matali lau sili lau su. Tele lava anga lele i tiu te mga luenga ma wala awina, whaitai. Ia, manuia fo i le asa. O iei pea ia le porokalame o Lau Palota o lau leo le Official Commission whai ngā Palota i nei te fua. E le si vai ngā mana ia le fo o maua i ia le tātou porokalame e te tau lava o na sila fia. Ma mala mai ia le tātou atunu o lau tele ia e mese lava. O vai ngā lava ia o lea i o lo whaapea o na muri ta iai. Ngā luenga whaatino ale official nei. Ia i le tūlanga lava o anga waa e te resi talai. I a ofila le teimi o le Palota fu e pei o na iai. I o na fu i anga waa e le tūlanga le nā. Ua mawhaatasi ai, ia, male te mai a ulu. Ia o leo ua maua fo, ia e ala lai fafo, leo whiri o le afo e bene. O ia fo i o loo, ma pia lavo re te tuaina ma whaisi o la tua fio anga. Ia e ala i le whaonga ino le sofa matai. Ai, e maa nei a lava le whaasoa ia ale tama. Ina ia whaisoa ni atu rana whaasoa lea. Ia i le mamalo re tātou te talo whaulu whaafitai mo lewa no, whaafitai mo le tele ino le whaatala ulatu. Whaafitai tere lawa mo lewa no e whaisi tala mo le nganga whaaloalo. O lewa maua fo le tūlanga o le sa te visiringia ia le tūlanga o lo pepa matai le na e fo i le amana ia lava le te talo ato ofisa e te sau mo le pepa matai pe la whaonga matai ia ma le tuisi fo lau e whaabao ni ati le mai si vai ngai se e sau noi lau te rengo lau tapenanga le na sau nei maoe ia lau fionga ma le whaaloalo o te talu na whaile Palota i Samoa e le mwhaina o misi le tāua o le mea lea o lo sao lea mo Samoa ia mo lo leo lea e whaonga mo Samoa e pela o teimi nei lea fo o malo lo mai ngā ruenga o ritaya sau lo e whaonga le ola ma le malo si tau tua i Samoa i so se ala le ngā te nuu a inga e ka le sia ia ma le tunu mai se o tūlanga uma mai se ale Palota e le te tau on tātou whaatamala le anga o le tātou leo lea i te tonu le malo e amana ia i fo i tātou le malo ai le anga lo tātou whaitio i so se malo e tū mai ai le ise me whaia io e pau ale le me e au ngā ia i tātou e iri teimi e tali ei tātou le malo e a o teimi umale e tali mai le malo i o tātou mana onga ma me tātou te loto i ai le me la le wae o le fitena inga le i ai o mātou i whafoma mai nei ia ono le SSAB malo e tū mai le whitātū mai le o le fasta a le me le sai ai
ele I whapea na tau fia le malo tanu ai. Le palota, sa le palota le ai, te fio mai a, le stala I nei, fio mai foi e palota. Le ia ole nga le mea, ole sa we asilo wa inga, ma sa we asilo nu. Ia matanga te uma extended family me uma na I te tauna e. Sa ia mai sa po mai lo wa inga, le anga le to mai o le to mai o I fafo. Ai le se me o sa we fai. E ala fo ala na pisa. Ole le ma fai na sa we fai palota e le ai o fai ngo fia ia. E o fo la nei malo, o fea I tulanga o lo ia I lo la to fina ngalo. Fai usi tai, ai ole to ia ai le fai se me au nga mo tangata ai me se ma lolo te mo fai na ia fa le ia tato uma I le o tato I tangata fa pau pau o uma na o hina tato ke siano fa pe fo I le o ino nu uma fa nau o me ala tato te fai I o tato te fa pe na fo ino solo I fa nau ma te fa pe na fo ino lango ino pe ale le a le mea I tau na fai po ai lava le malo I tu mai fai ele o le malo I tu mai le fai ai so se malo ma Samoa mo le nga I luma I le ma fai no o manatu fa pea a mea o te langolango ia ai mai le ai langolango I tangata umananga o taitai o uman to fia ele atua taita ina Samoa ai feteria la to mani la to wanga ai tato muri pe taita inga le malo ma ta ma tula fono me o mai tau na fai ma le nga fa lo afteitele lava mo le vano manino le fasoa manino le finangalo fadia wala tonu wa ia sa manatu mai si fai pe ia se sauno anga ulu e fa manino wala ia e o se me fo ia le fo mai mo mai o u Hi, love. I'm Elko on the school team. Kali lava pa mimingin me de le maruru re Kalo fai. Hi, Daddy. ala mo wala oi kami kingai lao Le fai ama se kangan me mo koi oval o pisi. Ko ala nga kimu me alwa yaso len ki e o mani va yaso. e se ora lo waso afora kure la fox ku te va ka wes ko masing ore ma koi pisi ama ko ni me ya ye Se la, ma ko esi lo ke lo ele me foda SSAB le fai. E ma fai nga pe nga. Ai piki I. Yeah. What do you think? e fere le bo mo yo ko fai Samoa O le online service al SSAB, ua whaingo fia o na whai matasongi ei whaatau mai atu runga mau. E se whea ilo taimi, mai sanga le muai e te le tau walu se wharetupe. O na alo susu mai lava le SSAB, na wha maumongo o loa na whaatau wina, e whaanga yo iai e le online team fofuanga mo oe. O le nei wha maa venga ma o loa, e moa uma pe ai asiasi tuatusi www.ssab.ws. wa piki ko fa ka Aya, le wo ina fale. ala nga me fu pau Ia le fo pa uma TV. Monizo wa mtalanga bala au mai le lua fitu wanu o lo message mai la mato Facebook page. SSAB, simply the best. te whaatara whatu le toi tariu mai o tātou porokalame wai afo ia whaala wiloa kampani o lo o langolongo ina ia le tātou porokalame le nei o Lau Palota o lau leo ia ai fia fo iwa mawhai o na maua ia le avanoa pe o na watu fo isi o tātou reporti ma tūlanga lo ia i whaatara noanga ia i tū mā lo ia le ngaluenga I nei whaasare le angatasi loa tolu ma le whai pe o nei le whaasare le angatolu le matu te ia i whonga apoa ma tua sivilo lo ia le ngaluenga ia I le whai unga fo le neiva yaso ia e fia whai lo atu ia ua ma whai foi o na maua le avanoa ia e whaasoa mai ai ia le te olo te ia me foi le matu team le I nei I le tū mā lo le nei ia o whaasara le angatolu ia le so fo ia se poi ma pene weta ia le a mai fo le tūlanga fo le lana mātau ia I le neiva yaso ia mamata upu lava o mo le mauina e te tau ona whailoa atu ia mo le sila fia le tātou atunu o me le tutupu I nei ia ai e au ngā e malamalama ai ia isi tō mālo I o te ia le ngalunga ia mālo lava mālo le ono sai sepo le whaiwai ngona tātou porokalame Ia, wala sai fo seu. Ia whaftai mo le whafsili. Ia o tūlanga lava I le whangasolongo wheo ngaluenga amata foi I ne whasalanga tolu. Ia o whawhitauri lava lo whapena ona tula I mai. Ia o vaenga wheo o naita mawhi ngalo lo whapena ona umia ia suafa matai. E o mai ma reciti. Ia aile o le reciti le whaatanga ina tula fono. O le matai certificate la loa ia le restala ina le official fanua masuafa ia o le sfoitulanga o le SS o ingoa ia restala ia
suafa matai ai ese foi le suafa le tono pe whanau pe o ngai whawhitau luna lo whapena ona alia e meo foi whatinong foi o ngalbenga ne foi tu malo malo o lisi lava tūlanga le tita o ia vaenga i o mese tira ko matai salo le tūlanga le nai tau lisi la fia le leie le atunu ia o le esenga o matai o le pepa le anga i mai ma le pepa fo i le po le tusi pasi le tau le certificate le o matai pe ona iai ona wingo le meta o le nai tau ona anga i mai ma le mamalo le atunu i le anga wa ala le nai e le sitale le sofa matai o le mafuanga le nai a le ona mai le sofa matai pepa le o le sofa matai on o le anga va e resitalai whaftai se mo le whafsili o le tūlanga tonu lava na o le resiti le tue whafoi o le office le restalai matai ai tu ina mai lolo tu spasi aloa ia o whamaoni aloa ia i lo sofa matai o le tu spasi tonu lava le na o le umana amia le whatino ina o le restalai na la lea pe a whapea e te manao e whaongalo i sofa matai tonu le afio anga. Ia o le tūlanga tonu lava le na le tau mawhai atu le ofisa o pepa whamaoni e mwhai ona e restala i tonu le Lau Palota. A wafoi la e le restala e le avea o e mistangata Palota. Le ato e whamanatu atu le malo le tunu e ta ua lava le pepa whanau ma se ID po o le passport foi le i umalonga longa ia o le foi tūlanga o te whaftai atu foi sui o nuu ma sui tama i tai mo le langolango ina fe o le nenga luenga i le nei foi vai aso a tolo whapena ona mātonga lue i whasaleanga tō ia whaftai mo le wanoa se poi mo am fai fo ia ona watu se o tonga o lo ia lenga luenga i nei whaasale lenga tolo talo na mata ia ai pe ona uta ua te me o tea ia o ngāre whaasoa atu o vaenga ia o lo maua ile mala maanga isi tu malo le ia o tia ia le tatou ngā luenga ia e mawhai ai ona ngai mai o sa o le pepa matai au mai po le tusi pasi matai alo ia e tu ina mai e pe ona whai lo atu e se poi mai ele ngata fo ile o pepa e mana o mia e te resi talai e pe ona whai lo atu ia au mai mo mai isi tu malo ile mo tele sa la whai nei o lele i o tia ia le tatou ngā luenga ai mai mo pea ia sia fo i disi vaenga ia mawatu fo ia finanga lo whaalia au iei lawa le tatou porokolamire nei o Lau Palota o Lau Leo ia i tu malo a mata o lo iei le whaasale le anga e pio na whaafonga mai mo mai iei i le tatou tinu au tanga vai whaftai lewa vai atua mai alau le stala ia au te roa fo le maua e pi o le sa e se li tu malo sa e ia o le wa anga e mo e le stala li tu malo nei o afasale le anga lua e pe ona ia la sona mafu anga fu ma ta o e manatu e la fa nga ina le vano le te risitala ni le tu maro le ana fasta mo sit ya tava yo no fo ma de no fo imane ai mo fa na ya pe ora le na to foi de no fa mai na foi de bloquete foi de ta tu maro ya pe la na stala i nei whasaleanga no lo no whamawai. Ia le wai whakainga nga wa aleo le nuu o lo no whamawai. Ia malo whaftai mo le ahusita ia o ia fo ia inga o le tulafono o le ristala e pe fo i ona iai. Ia o le ala se tūlanga fo i le wai ristala le tu malo le nei. La se ta ua lo whenga whiriwhiringa fo i le Palota pe au le Palota ia i le atau sanga fo e whaile whamawai. Ia o le tāua, o le langalango ia hoi mātūlanga whai o tatou malo. Te reo le kumana i me foi o tatou tukunuu. O e le anisi whale o tatou la vai. Ia ngā wara. E maro whaftai. E whaftai leo maua le wanoa mau whai whatu a mai aram fwoi ia ngā luenga le wai ngā isa o meila wai whaatino le restala. Le alo na tā ua ia te oe manatua i tuua nisi fuafuanga o maina o tua. Le o ngā le wai ngā i mei whai le restala te ino ino. O ia whaftai tele lava mo le awanoa, tai fo e mo le fesili, ia pe ia o le nau ta inga lea wa tuanga luenga ai nau mai lava, ia o le mafua anga mua lava. Ia ele au maua le nei awanoa le wa maua nei wa pe o le awanoa le sa ia isa pe sa tuli tasi ai le no fuanga e tasi pe o sa le lolonga ia ai pe le uma na ia wa mai tonu nei ia o le nuua ia lo wa mai ia ai fai ngofia ia
no te saua ta i failo tale stala e fa fetai ai foi la ia le por kalame o le wa au mai ne ia le wa ma wai le ava no wa au mai e fa ngofia ia te ma tu mi sa nei sa mai o sa la fa ngofia le tula ka ta o le wa e ta o le avanoa ia fa ngofia foi mo ta to i nei sa mai e ma tura foi la le o atoa la pe po e sa ba o foi le sa talo be officer e te tau na au mai fa tino le restara ma le wa mai nga luenga i to ni ta to fio ia fa taila ma pisiri wa matua ia tu atoa le wo sa ma lo pe fa nau ma lo IT no pi fa ia le wo sa wa ma wo sa wa ia wo mo tino ia ia sa o ma okay ia le stala le la fa nei ala le ta u le wa e ta u le ta u le sa le stala ia o fo le te por pa o la se ta u le pa no te o le ma fo le stala ia o le taua ia te o le whainga Palota le langa i te taua ma no mea i tangata wai pe o le tula fono le ia i lua spultasi lua tausanga Palota loa e te taua ma no mea ma ua nei e fo le whasaranga lea sala le tangata e oane i le Palota ia lan mea la leo mai e Palota taua lava le leo mai e Palota a tato woa tau te Palota o ai ai pa manuia ina vi ia mfaftai le lo fama le anga le o le atua a fai au fa sila lo ia mai lama e fe ngai ma le fo i matata ia tato te usta ia uma usitai o le usitai ia a fai ala wa fai mai saunoa mai pe pa fanau ma le IT o le laisene o le a usitai ai ele ai am se fai se pe fa fita uli fuai o le usta ia me pito silia nan taua o inga ese lava o lo fa pe ona moli mawina i tu malo lo ia le nga luenga i nei le fa sale le anga pe ia ona fa ilo atu o le ia le nga luenga i lona vai so mo i le fa sale le kata sio o ia fa sale le anga fa ta ua fo ila i o Vaega pe ona fa so atu ai ia sui o le officer o Vaega o le pe moli mawina o lo avea lava mamata ku fo ile o lo ngotisia ai le telo i tu malo o le ato o pepa e anga mai male mamalo o tato wa tino le lava o fa ilo atu ila o sira mala fa fonga mai ai le ngata fo ile e pe ona ta o pele si Vaega le o le sa o le pepa matai e pe ona to ina mai ia pe ona Vaega na le moli mawina o le na o fa mana tuatu a fe o le lava e te muli ta i tato por kolame ua ta uai i tu ai nga pepa matai tonu lava e te susu mai ma oi ia ai o le finangalo faalia o le mamalo le atunu i nei leisi i tu malo le nei pe ono tatu i le fio anga o lana malava ia lana malava o faasale le anga lua lea o iai o le ta ua o le malama lama le leifo i sui o le neifo i Vaega o le tu malo ia i mafu anga la ia o le anga vaa e resi talai faatasi ai ia ma le tulaga le malama lama i pepa e mana o mia le na su mai ma au mai e faatino e na resi tala ia o le fautuanga le sa avatu le mamalu e o le tatou tunu usala fai ta wai o le faamanatu ia ale tina le sa tara no atu ia ina ia mafai ona fa ngo fielo wa ngai mai faatino le resi tala a to le pepa pe o tau ele tina pepa fa nau ia i tinu pifa o la sa wa mo tinoa e sa lori stala to fo i lona ainga fa pena ai le fa manatu e tu ina tu pea ine fa fengo fie te tatu ngalwenga fengo fie mo office fengo fie fo mo oi va ven o mo na stala to e tala au le fa tino au fe au ia mangalwenga po ala ven fo fa le ainga ni to ge fa le kale sia fa le no ia lai va ve on fa tino le stala o to ya nga ile ia ina fo fuanga e pe ona yai la faia tatou malolonga mo tatou faasalalauga faapisinisi toe te liu mai ia ono tatou tirotiro foʻi lea i se tulaga lata mai o update a le tatou ofisa e pei ona iai tāua Vaega na ia mo lou silafia pe a uma le tatou malolonga Hi, love. I'm Elko on the school team. Kali lava fa mimingin me le maruru re Kalo fai. Hi, Daddy. ala mo wala oi kami kingai lau Le fai ama se kangan me ama koi oval o pisi. Ko ala nga kimu me alwa yaso len ki ai o mani va yaso. e se ora la waso afo la kure la fok se kupe va ka wes ko masing
o le ma ko pisi a mako ni mere ya ye Se la, ma ko esi lo ke lo ele me fola SSAB le fai. E ma fai nga pei nga ai piki I. What do you think? e fere le bo mo yo ko mai Samoa O le online service al SSAB, ua whaingo fia na whai matasongi ei whaatau mai atu runga mau. E se whea ilo taimi, mai sanga le muai e te le tau walu se tupe. O na alo susu mai lava le SSAB, na wha maumongo o loa na whaatau wina, e whaanga yo iai e le online team fofuanga mo oe. O le nei wha maa venga ma o loa, e moa uma pe ai asiasi tuatusi www.ssab.ws. wa piki ko fa ka Aya, le wo I le fale. ola nga me fu pau Ia le fo pa uma TV. Monizo va mtalanga bala au mai le lua fitu wanu o lo message mai la mato Facebook page. SSAB, simply the best. Malo lava au ia pea ia le tatu porkolame ile tu ina to o tonga. O vai ngolo ia fa nga solongo nga lo ngor to registra ino ila to wa nga e registra I nei tu malo fa sale la ngatasi lua tolu ma fa sale le anga fa. Ai ole tatu nga luenga la ia mo fa nga solonga ni foi vai aso le ole atatu se eto e fa mai ai tu malo e lima o fa sale le anga le ole ia ile tatu nga luenga ia e amata I fa sale le anga lima le au fia ia fi anga nei o lano o asanga ia ma pua o le se tatu timo da fa pe ona se eto inganga e maunga mua le au fiai maunga patamea o samalai ulu masale aula. O le sia tatu vaenga o le tatu nga ia tu le tu malo nga e maunga numero lua. Le au fiai sale aula sale ia vai pouli o avau. Ia le lepa fanga malo sa fai masa to le pai. Ia male tatu timi le vaenga lo fa por se e o ia nga I fo maunga mua. Ia le fiai ia manase masa foto. Tulanga na ora ia tatu tu malo le na fa tino nga luenga resistala ia mo le ni fu vai aso na fa manatu la mo le ofisa o lo mato tu lalo pea ia la I fa la wilo es o tatu fa silanga o tu inatu ia pepa e mana o mia e te suma I ma oi e fa tino ai la resistala pepa fa nau ia o se IT e fa mauni ai o oi na ina le pepa fa nau a wina mai le tu se folau ia o le a le sene avita avale ia o le IT pensione le tamama le tina matua IT a onga ia po IT fai ngā luenga e pei ona tau ma fai atu iai ia ma le IT fu ile mai le nupi fa le sa mai mo mai le tatu porkolaki ia ila to ua malama le lei ia I pepa I olo mana amia le ofisa e tu ina mai e fa atino ai ia la resistala mai ngalo a e fina ngalo o le resistala I lo suafa matai ia au mai le pepa fa nau a wina mai ia male tusi pasi matai alo ia foi le pe ona fai loa tu pea ele tatu ofisa ia manuia le anga ele malu I tu malo ia e nga luenga e fa atino e nga luenga ia I no fuanga ia o fai loa atu e fa atino ia le tatu nga luenga o le isi vai anga taua fai loa atu mo le sira fie le tatu wa tunu le tūlanga la mo le tatu o nanga foi le o lo fa nga ina ia le resitala online le tu ina mai ia lau talo sanga ia pe mafauna e resitala tasi le na au nanga o lo fa peo na fa tino le ala o ia ia le numero la tamai o tu ina mai o le fa ingo I la to o mafai ona la tu fa nga ina ia le au nanga le nei ia e fa mawina o valus fultasi le mamalo le tu o lo fa nga ina o nanga le nei o le resitala online ia po le fa nga mai o le tatu o nanga le ia di talo sanga mai ai a fa male ina ia ua iai ia vai anga umalava le o fa ilo atu e ofisa ia ma talo toi mo levano na ia nga ile tatu ofisa I murinu ia fa tino ai ia le turang fo po ino lo wata ia ai mai se ia ole fai fo io tamata lima se fulu e pei ona ia ile valus fuktasi o lo fa mawina e to fa ila to o lo talo sanga mai New Zealand to tasi leo lo talo sanga mai Australia a le tele lava la o le numero pe ona ia le valus fuktasi le o ila to o lo ala lampa pa au I Samoa nei e pe o se tala la tamai foi na o lo ia ile au nanga o lo fa pe on tala le tatu ofisa ia o le resitala online e pe ona ia le ofisa I murino o lo tala foi le tatu ofisa ia nga ia ta au ia pepa mana o mie pe on tala to ofisa fa tino ile o lau resitala o le tatu prokalame lea o Lau Palota o lo leo e pe ona tama fai ava tuai o tonga nga luenga a o ia ile ta msanga mua ile motele sala fai fa fte toi pule ko fa ngruenga le sep ia mo le lango ina le tatu prokalame
Ia mai se foi company, mani se foi mtanga luenga. O lo anga le mai, ua mafai ai, ona e mai mua mai sila. Ia i le whaanga solonga o ngā luenga ma whaala uiloa le tātou ofisa. Ai mai se whaamamonga sao, whaamatalanga sao lo tui nātu. E viso soani ia te oi, ina ia e malamalama. Ai whawhataina mai mua mai, ia i whaanga solonga le tātou prokolame, i nei le mo tele sa la whai mei sa le longa. Manu i tele, a soi foi.